अहानबदा मरुप पाउ पिजरी रिम्स नौना खिनबा ऑक्सीजन प्लांट अमदे रिम्स की नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट नौना तंबा CRRT मेचिन ngasi माइनॉरिटी अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉन बर्ला अमसुंग राज्य सभा के MP निंगथौसना जबलई सेंबना संगाख्रे कोविड की पॉजिटिविटी रेट अनि अहुम ओइरकपा अदवाइदा स्कूल हांगबगी चप चाबा अमा खनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंगदोख्रे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा नौना साबा 500 LPM ऑक्सीजन प्लांट अमा ngasi इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना वर्चुअली संगा खिबगा लोइनना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना माइकुम हांगदोख्रे मेरा चाउरल हौपगी थौरम इम्फाल की अहानबा मणिपुर राइफल्स की कम्प्लेक्स मनुंगदा लेबा हयिंग खोंगबा उपोंग युमफमदा नाट की ओइबा चटनबी कयागा लोइनना पांगथोख्रे खुरुमजरी मम्मी टीवी न्यूज़ की मणिपुरी प्राइम टाइम पाउ मियंग ताबिरी बसिंगबु सिल्की चनबमना तराम नोकजरी हौजिक पाउ संतोक पिजरी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स लीटर लिसिंग तरागी ओइबा प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन PSA ऑक्सीजन प्लांट अमसोंग रिम्स की नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट नौना खिनबा कंटिन्यूअस रिनल रिप्लेसमेंट थेरापी CRRT की मेचिन ngasi माइनॉरिटी अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉन बर्ला अमसोंग राज्य सभा के MP निंगथौसना जबलई सेंबना संगाख्रे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की मखादा सेमगतखिबा PSA ऑक्सीजन प्लांट संगाबगी थौरम मदुदा रिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर ए सांता रिम्स की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रोफेसर एन संजीव इंस्टीट्यूट असिके नर्सिंग अमसोंग डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल स्टाफ अमदी महिरोई सिंह सरुक याखी थौरम अदुदा माइनॉरिटी अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉन बर्ला नहाई ngasi asi प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की मखादा इंडिया सिंबा तुंगना ऑक्सीजन प्लांट कुंट्रामंगा संगाबगी थौरम पांगथोकली मसिगी मनुंग चन्ना मणिपुर सरुक याबा फंगबसी लाइबक फबनी कोविड-19 लाइचत की अकन बचैथिंग मरक्ता इंस्टीट्यूट असि के स्टाफ खुदिंगमकना थवाई खुबाक तहापतुना अयुक नुमथिल मियोबगी पुंसी कन्ना बहनबदा लौरिबा थौदांगसिंग थागतब ngamde इंडिया की मिपुम खुदिंगमक ऑक्सीजन वाटपना मरम ओइरगा खुदोंगथिबा थोक्तनबगी पांदमदा प्राइम मिनिस्टर ना अकन मियेंग चंगदुना लागली ngasi संगारिबा ऑक्सीजन प्लांट असिना लमदम असिदा ऑक्सीजन की अवाट पमेन खतपदा हेना मतेंग ओइरगने लोइनना इंस्टीट्यूट असिना मियोबगी पुंसी कन्ना भोटनबदा खुमांग चाउसना मतौ पांगथोपंगम लगने रिम्स की अवाद पासिंग मेनखतपंगमनबा महाकी माइकैदिगे हेल्थ मिनिस्ट्री दा तकनादुना इंस्टीट्यूट असी हेना मगुन लेबा अमा ओइनबा होटनबदा अचौब थौदांग यागनी हाइना जोन बर्लाना मखाताना फोंगदोखी चले हम देश का इसी तरह आप लोग ने जिस प्रकार से बीते दिन सेवा किया है चले आने वाला दिन भी हम प्रधानमंत्री को और मजबूत करने के लिए हम सब सहयोग करके सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और आप सबका सहयोग लेके हम देश को ऊंचा ले जाएंगे। कोविड की पॉजिटिविटी रेट असे हौजिकमकी ओइना 4.3 की मयादा लेरे पॉजिटिविटी रेट असिना अनि अहुम ओइरकपा अदवाइदा स्कूल हांगबगी मतंग खनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ngasi फोंगदोख्रे वाफम असे सैनिक स्कूल इम्फाल गे गोल्डन जुबली थौरम मरी लेना पांगथोकपा थौरम अमदा पाउमी सिंह हंगबा वहंग अमगी पाउखुम ओइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंगदोखिबने खितंग हुजिक फिबम जो खितंग फरा बरनिना ने अदबो आई ngasa हाइजेबदो हुजिक पॉजिटिविटी रेट से 5.6 कुम लेरिबो अदो खितंग 2 3 अदोय
यार नॉर्मल ताना बदी होने के अदुबु तंग हंदर पंगागे थौरमदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई सैनिक स्कूल इम्फाल दगी हौखिबा महिरोई सिंगदा डिफेंस की थबक सिनरकपा असि चाउथोकपा फावी मणिपुर की नहा सिंगदा लेरिबा टैलेंट सिंग अकोइना निंगथिजना मखोंग सोंबिरगदी अकोइगी नहा सिंग असि अतोपगा चांगदमनबदा चांग तारोई मसिमकननी लेंगाक असिना यूपीएससी की एग्जाम थानिंगबा महिरोई सिंगी खंदुना लेमना यूपीएससी की कोचिंग पीनबा थौसल पाखलिबा असि सैनिक स्कूल नुपी महिरोई तंबा याबगी खुदोंगचाबा लेरकपा असिसु नुंगाइबा फावी मणिपुर नुपी सिंगदा लेरिबा मतिंग असि मालेमना इकाई खुमनरिबने नुपी महिरोई सिंग असिना तुंगदा लमदम असिगी माय पुरकपा ngamgani हाइबगी थाजबा लई ngasi jatra huliba नुपीगी हॉस्टल असिदा पांगबा याबा मतेंग लेंगाकना पांगनी हाइनसु चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मखा ताखी अखोई मीसिंग लेब मैम सिमा एप्रिशिएट तौर अदन पर कैपिटा अखोइना हंतकतसु आप भी मालूम होगा रिसेंटली हम लोग यहाँ से 14-15 बॉयज एसएसबी एग्जाम पास तौरकांदा आर्मी की कमीशन के दियाव अदुना अखोइदा लेब टैलेंट रिसेंटली ऑल्सो वी गॉट 6 यूपीएससी एग्जाम pass from this state 6 from this teeny 30 lakhs population state aduna ekhoi gi leiba talent sing asi fajana synchronize torokanda groom torogadi unrest the last only 4 years mukta idea koi da kitang peaceful life academic atmosphere life ki value gi life other han mamang leiram bada dekhange like strike, burn, blockade, you know, even the academic atmosphere were severely impacted. Aduna koi human resource se masi koi phajana tap torga groom to budar kar human resource ki chu koi government si am kanna akoi concentrate tori honori गोल्डन जुबिली थौरम यावबा लाकपा अदुगा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना सैनिक स्कूल दा अहानबा ओइना नुपी महिरोई तरा यावरकपा असिगे टेम्पररी हॉस्टल की वॉशरूम अमा संगारम की लोइनना नुपी महिरोई सिंगे परमानेंट हॉस्टल उरेप उयुम तमलम की बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नौना साबा 500 LPM ऑक्सीजन प्लांट अमा ngasi इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना वर्चुअली संगाखिबगा लोइनना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना माइकुम हांगदोक्रे 500 LPM ऑक्सीजन प्लांट संगाबगी थौरम अदु उत्तराखंड के एम्स पांगथोकिबा थौरम अमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ऑनलाइन की खुथांगदा संगाखिबने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की मखादा ngasi इंडिया के यूनियन टेरिटरी याउना स्टेट कुंट्रा मंगा नौना साबा PSA ऑक्सीजन प्लांट कुंट्रा मंगा प्राइम मिनिस्टर ना ऑनलाइन की खुथांग संगाखी ngasi की थौरम अदुदा स्टेट सिंगी गवर्नर चीफ मिनिस्टर MLA अमसोंग मकोकथोंगबा ऑफिशियल कया सरुक याखी लेबाक असिगी मफम कयादा ऑक्सीजन प्लांट कया थंबा ngamlakpada प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना थागतबा फोंगदोकी तेन क्रब मतम असिदा कोविड-19 पैंडेमिक मपुंग फाना थेंगनबा ngamnaba मखल कया गी रिसोर्स अमसोंग इंफ्रास्ट्रक्चर कया थंबा ngamlakliba asi इंडिया की तौबा ngamba adu utpane टेस्टिंग लेबोरेटरी मरांग कायना लेरमदबा अदु ngasidi टेस्टिंग लेबोरेटरी नेटवर्क लिसिंग अहुम लेबा ngamle ऑक्सीजन सु हाना पुथोकलंबा चांगदगी सरुक तरा हेना पुथोकपा ngamle लोइनना अतेनबा मतम असिदा कोविड वैक्सीन मियोय क्रोर चामगी मथक्ता कापा ngamlagani हाइनसु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना फोंगदोकी सोरारेन सीदबना सनामही लाइनिंग थौदा नमु ताइबंगमी सेमहलबा मतों मेरागी नो मपानबा नुमित्ता थवाई हाकी हाइना थाजनरिबा मेरा चावरल हौबगी थौरम ngasi इम्फाल की अहानबा मणिपुर राइफल्स की कॉम्प्लेक्स मनुंगदा लेबा हयिंग खोंगबा उपोंग युमफमदा नाट की ओइबा चटनबी कयागा लोइनना पांगथोखरे
Lining Sanamahi Temple Board na sinduna pangtuki patawramgi mapungay basarukti. Lining Sanamahi na Linung dagi leng turak labang matung haying kongbalgi lai pukri ajobada iru iseng tawduna lai ja iseng lokatki. Tungda Lining Sanamahi ki lai sangda amuk laktuna nat ki oy batawgal galoy na yay fatawni pangtuki. Thauram aduga mari lainana Sanamahi Temple Board ke Vice President Vidyapati Sanjam Nahai Sanamahi haibasi maitai aikoi ki punsirolda tatna thana yadraba lining thawni mahak na malem asibu sembiduna aikoi khuding magithawai hapiri loinana taibang pan asida awanungai animak kalmana na thambiduna aikoi pumnamakpu matam pumbada ngakpi senbiri haina Vidyapati Sanjam na makataki aduna Sanamahi haibase maitai aikhoigidi tana thana yadraba lining thongni malem asibu sembiriba akhoi punamaki thawai hapiriba akhoi punamabu ngak sembiriba mana ngasi komal leunduna tabang kanana wari tabang kanana nungari animak khal manana thamnamui damakta ngasi komal lameng mo thoya ganda iru iseng loru hera kanda adugunaba haing khongbangi iril adungumba pokhi achobadagi laije ising lokotuna ngasi porak le harakanda khoi myang ya phenami damakta adungma thongni jabagi thorma je panthok charibeni Malem pumbada thengnariba COVID-19 gi laichet asidagi ngakthoknaba achamba Jackson Thorang khara ngakna chatpinaba Mami TV gi maikai degi ningsingjari madudi yumdagi hek chathokpaga face mask upiyu mi amaga gi marakta futtaru ki arapa thambiyu mai meet khudsa toina hamdokpiyu amadi COVID vaccine kapa yaraba sing sungsoi shoidana COVID vaccine kapthoktuna laichet asidagi kanaba miyam punna hotnaminasi Numit mangani ki kongchetta hausik Manipur da lairiba Minority Affairs ki Union Minister of State John Berlana ngasi Churachandpur District ta paikhaliba center na sponsor tawba project kaya hagtengna na yengsinkre tongan ba scheme sing asigi kanaba sing miyam da kanghanba amadi awareness piba watpa na maram oiraga scheme sing asi matik chana utilize tawba ngamdri haina kongchet aduda minister na fongdokhi Scheme singi matangda miyamda mamutana kanghanaba awareness piduna grassroots level da kanghanba mathau tari minority ki paikhat iba scheme kaya gi makhada school residential school amadi mari leinaba component kaya semgatpada smooth oina jatlabasu scheme kaya gi fund matik chana thadoktabana maram oiraga pamliba pandam adu fangbang ngamdri mahakna Manipur da leiringai manungda local leader sing amadi bishop sing unaduna prime minister scheme gi matangda awareness pinaba thajaba piki ngasi ki khongchet aduda sadbhavana mandap tuibong lanwa model high school building gelzang da semgatliba PSSC lamka south da sagatliba sadbhavana mandap amasung SSA residential school chatuni yengsinki Ngasiki kongchet aduda Rajya Sabha ki member MP Ningthau Sanajau Balai Minority Affairs ki director NG Bogendra Mobet ki chief engineer Khaikho Pong na jingba saruk yaki Hau ki ba pungkun marida Manipur gi miyoy listing ani chatruk marfunitoy COVID test tawbada jamaga taruk nauna COVID-19 positive oy bagaluinina state asida laina asina nabagi masing lak ama listing kun mathoy jamnga humfutara Nepal yokre laina asina maram oiraga miyoy ama leikidre COVID-19 Command Control Room dagi ngasi namidang wairapung mga faubada fangba pau amagi matung inna miyoy jamaga nifu naba faduna discharge tokre naba farakpagi apun bamasingna lag ama lising taratare chamapal yangkay sukre active case lising ama chatret yangkay nitoy leiri laina asina maram oiraga laikidabamiki apun bamasingna lising ama chanipal hangfutara tarukni fagalakpagi chang na chada marfutara taret dasmik suino amani COVID laina asirigi ngaktok na ba laingak na paikhat pa tawsalamagi makada miyoy kaya amaso nimit kodingi COVID vaccine kaptokli COVID vaccine kaptoki ba masing nga si faubada miyoy lak tarat lising ni fumapal chahum yangkay tarukni Hau kiba pungkun marida D-type oxygen cylinder chamapal tara nitoy amadi V-type oxygen cylinder chamasuk na mari Manipur gitongan ba analayang sangsingda fanghan bangam kre haina COVID-19 Command Control Room digi fangba pawasina makatari
ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯜꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯦꯔꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯦꯔꯥ ꯆꯥꯎꯔꯦꯜ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯃꯔꯦꯜ ꯁꯤꯗꯕꯤ ꯑꯅꯤꯗ ꯆꯪꯖꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯉꯩ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯃꯔꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ꯫ Prime Minister Narendra Modi mapok numit amadi mahak na miyamgi seva tawragpa chahi kun mapung farak pagamari lainana September 13 pangturakiba Seva or Samarpan Abhiyan nga silotion bagamari lainana BJP Mahila Morcha Manipur Pradesh na sinduna nupi sing kaktegi oiba free health camp ama uripok takilambam laikay da nga si pangtukre. Free health camp aduga mari lainana BJP Mahila Morcha Manipur Pradesh ki President L Lotika Laimanahay nga si pangtoklipa free health camp asi Prime Minister Narendra Modi gi mapog numit amadi mahak na miyam gi seva tawragpa chahik kun farak pagamari lainana BJP Mahila Morcha na Healthy Women Healthy Bharat haiba team da pangtokpani Seva or Samarpan Abhiyan gi manungchan na Mamangda, Miron binupi singda nutritional food items sing yenthokpa amadi, adolescent nupi macha singda lem na sanitary pad amadi, stationary item pibagi tauramsu pangthoki haina, lotika laimana makataki. Masigi health camp masida nupi chamaga mapanlom akoy free da testing tawba sida nupi almost 90% nupi hypertension leiba thengnajai amasung high blood sugar level su nupi 80% mukta ngasi test tokiba sta thengnajai aduga eye gi department gi oina cataract leiba nupi taraga ni thoirom akoy ngasi doctor na diagnose tawi hairiba ngasi gi function asi akoy Seva or Samarpan gi mari lainana nahandagi Mahila Morcha na chatharakpa pregnant women da nutritious food item yenthokpa amasung adolescents girl child sing dasu akoi sanitary pad adagi akoi sanitary stationary items adagi refreshment item yenthokpagi thauram mayam adugi madu tawghar matung da ngasi sina iroi roina akoi na pangthok chaba free health camp for women adu ngasi pangthok chabani Caesar Eye Care Foundation ke kuch samnaduna pangthokiba free camp aduda uripok takilambam laikai gi nupi sing khaknatana wangkai sagolban khurai amadi thawbaldagi lakpa nupi chamaga nifu mapal rom analaying chathaki free health camp aduda BP check tawba blood sugar check tawba amadi mit yengbana chingba chathaki mit checkup amadi anaba yengba aduda Caesar Hospital gi eye specialist Dr. Sachindra Laishram su sarukyaki ngasi gi free health camp aduda BJP Manipur Pradesh ki President Sarda Devi su sarukyaki Kakching District ki manung dalaiba Community Health Center CHC Kakching da nauna kinba PSA oxygen plant ngasi India ki Prime Minister Narendra Modi na online ki kuthang da sangakre ngasi India ki tongan ba state sing da Prime Minister Cares Fund ki makhada nauna lingba PSA oxygen plant kaya online ki kuthang da pangthokpa sangawa ki tharamadu da Kakching gi CHC da nauna kinba oxygen plant asisu yaukibane Thauram aduda chief guest oina sarukyakiba Kakching Assembly Constituency ki MLA Mayanglamam Rameshwar na hai COVID-19 ki lantheng mayoknaba ngamnaba ki pandamda Prime Minister Narendra Modi ki luching makhada nauna oxygen plant kaya lingkhatuna miyam gi punsi kannaba hotnari Manipur da su Chief Minister N Biren akan mamiyeng makhada hospital singda nauna intensive care unit da phamung kaya nauna hapchin ba amadi COVID-19 khaktagi oiba hospital sambat sagatuna miyam gi yaifana bathabak thoram sing leptana paikhatli Asigumba tamthira balaina asi amukhana laktana ba aikoi khudingmakna punna hotna minasi haina MLA Rameshona makhatana fongdoki akoida Landarakpa matamda khwaidagi hena maru oigiba potsi oxygen amadi intensive care unit masi phangdabadagi akoina nungsijaba kaningba praja mayam kanbang amogdadana Imphal dasu ICU bed phangdabadagi amadi oxygen phangdabadagi
अखोई बुथादो पिरमका चटकी चिलिनाव मैम यावी मखोई की दमकता आत्मादा अखोई शांति पीबीयु हाइना खुरुमजरी अदुगा मतुंगदा करिगुमा सिगुमा लैना सिन अमुक लागदी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा अखोई की मनुंगदा लैरिबा प्रजा सिंह असि अना एकसिना अखोई की असि अना थोक्तनबा अखोई कन्ना होनरगा लैरिबा अखोई की कोविड वॉरियर अमदि अखोई कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की वॉरियर थेंगनरिबा अखोई पुनमंगना कन्ना होनमिनरगा कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट असि कक्चिंग केंद्र असि अखोई असिगुम्बा लाइना सिदगी कन्ननबा अखोई होनमिनसि अदुगा स्टेट असि की हौजिक लैरिबा चरांगनबा अमदि मरुओइबा इशू कयागी मतंगदा डोनर अमदि टूरिज्म गी यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी गा मणिपुर की लुप निपान की अपुनबा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कलेक्टिव ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस CCSO गा हौ की बतांग तरुक्ता दिल्ली दा उनख्रे उनाबा अदुदा CCSO गी माइकैदगी इंडो म्यांमार ngमखैदा लमगी जयत नबलेरिबा असि डॉक्टर R.K. रंजना एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ओने लेरिंगैदा वारोय सिंह पुरक नब होतनबा एक्ट इस पॉलिसी की मखादा चौखट थौरांग अमदि लमदम असि की नहारोल सिंगी मथौ ताबत थबक सिंग लौखतपा अमदि हंदक ज पुथोकिबा ADC बिल लिसिंग अनि कुनमाथोय असि मणिपुर की अपुनबगी सक्तमदा असोकपो ओइबना बिल असि अमुक हना सेमदोकपगी तंगाई फदबा लई हाइबा वाफम थमलमकी हाइरी Yumnamcha Dilip Kumar, Alkomlup की प्रेसिडेंट संजित सुरेशम, इब्सा की वाइस प्रेसिडेंट खुराइजम अथोबा, कंगलामई की जनरल सेक्रेटरी IB मला, कंगलई इमालुप किल की प्रेसिडेंट R.K. सनाहनबी, चनुरा लमचिंगलेल कंगलईपाक, CLK की प्रेसिडेंट CH पाकपी चनु अमदी, कंगलईपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन KSA की प्रेसिडेंट सुखाम विद्यानंदा सरुकियाकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गेट नॉर्थ ईस्ट जॉन कल्चरल सेंटर ना मणिपुर लेंगा के डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर अमसोंग गवर्नमेंट डांस कॉलेज का कुछ समनदुना इमा की तंपाक ऑन मदर स्लेव हाइन मिंगथोनबा कोरियोग्राफिक प्रेजेंटेशन अमा ngasi पैलेस कंपाउंड लेबा गवर्नमेंट डांस कॉलेज की ओपन ईयर स्टेज दा लांथोक्रे Bridging between folk and classical dance hai team gi makada puthokliba choreographic presentation asigi matangda thauram gi president oina sarukya kiba art and culture gi director NZ Utam Nahai mamangdadi folk amasung classical dance ki art form asi tongan na pangthok tuna lakhi handaki matang asidadi hairiba art form ani asi punsilaga matau karam na amatta oina purakpa yagadagi haibagi matangda composition asi tawbani अखोई मियोइबा असि लाइनिंग लाइशोन अमदी चटनाबिना मरम ओइरगा तोंगान ना खाइदोक्लबसु कल्चर ना अखोई अमुक हना पुनसिनबा याई अखोई इमा अमतगी मचानी हाइबगी वाखलोंदा इमागी तंपाक हाइना मिंगथोलेगा कोरियोग्राफिक प्रेजेंटेशन असि लांथोकपनी हाइना उतमना मखा ताकी लैरमिबा मणिपुर की अखोई फोक डांस फॉर्म जिंगजिगा लैरिबा क्लासिकल डांस फॉर्म जिंगजिगा अनीसी समजन्नरगा अखोइना यूनिटी इन डाइवर्सिटी उनब होनबनी अदुना ngasiगी थीम सिदा अखोइना इमागी मतम बाक हैना अखोइना मिंगथोलगा पांगथोइबसी मसिदा फोंगदोइबा थीम दी अखोइसी पोगलकपा मतमदा इमा अमतना पोगलागसु तोंगान बा धर्म तोंगान बा कल्चर दा लेग्रकांदा अहानबदा अखोइसी मरक्ता डिवीजन उरकपा अमगा मानदबदौना यूनिटी काइथरकपगी ममी इमा उरंबा अदुबु कल्चर जिना अमुकसु पुंजलकपा याई इमा अमतगी मचाने हैबचे कल्चर की मतेंगना अमुक पुंजलगा यूनिटी दो पुरकपा यागनी हैबगी थीमदा ngasiगी प्रोग्राम जे खोइना पांगथोकजबनी ड्रग की मायोक्ता चंगसिलकपा खोंजंगी सरुकम ओइना बिष्णुपुर पुलिस ना हेरोइन ग्राम चामरी कोंट्रा फगत पंगमक्रे हाइना डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने थादोरक चेरोल अमना हाइरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने थादोरक चेरोल असिन हाइ हौ किबा तांगमंगा गे अयुकी पुंग 8 मखाइरोम ताबदा हौगाकचौ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर KH राजन खांगानबा SI M Roman अमसोंग ओनकोमंग हाउकिप हेड कांस्टेबल M Romeo अमदी CDO बिष्णुपुर की ASI H हरिदास की टीम अमना SP बिष्णुपुर की मखादा इम्फाल चुरचानपुर लंबीदा अचल अवोक सिंह खामदुना चेक तौबकी थबक चथखी मारुति स्विफ्ट कार ब्लू मचू अमा यामना चिंगनिंगाई ओइबा मवोंगदा लाकपदगी पुलिस ने खामदुना चेक तौबदा सापोन केप कोंट्रा दा हापदुना पुरकपा हीरोइन ग्राम चामरी कोंट्रा अदु फाबंगम किबने
पोटलम सिंह अदुगा लोइनना फागतलबा मियोय सिंह अदुदी क्वाक्टा खुमन वार्ड नंबर 3 दगी कसमल अली की मचानुपा एमडी अतबुर कोंथामयुम चही 35 अमदी क्वाटा सेप्ला वार्ड नंबर अमदगी लेकेद्रबा एमडी नहा इबोथेम की मचानुपा एमडी अब्दुल रहमान ने हायरी फारब हीरोइन अदु मालेंगी कैथेल दे चौराक लुपा लाख 62 रोम की ओइगनी हायरी फागतलबा पोटलम सिंह लोइनना मखोय अनिमक मखा ताबा थबक लौखतनबा मोइरांग पुलिस ते सिनक्रे हायरी सनामही लाइनिंग चटपा महिरोय कयाना करी तौगदगे अमदी करी खोंगतांग लौखतकदगे हाइबगी पुनफम अमसुंग खनफम अमा तंगाई फदन लेरखिबा अदु ngасidi इंटरनेशनल सनामहिज्म स्टूडेंट्स एसोसिएशन ISSA असि लेरबनीना खरम मखैदि साफरगनी हाइना एसोसिएशन असिगे जनरल सेक्रेटरी लौरेंबम कंगलेंगानबना फोंदोरकली वाफम असिंगसी एसोसिएशन असिना साफुंगलकपा चही निपाल मपुंग फाबगा मरी लेनना मेजर कुलदा लेबा मणिपुर प्रेस कप पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा कंगलेंगानबना फोंदोकखिबने पावगी मिफम अदुदा कंगलेंगानबना हाई पुरुप अमबु मतिंग लेना हिंगनगे हाइरबदी पुरुप अदुगा सागोनरिबा नाट अमसुंग लाइनिंग लाइशोन हिंगनबा हाइबसी यामना मरु ओइबा अमनी मित्येंग असिगी मखादा सनामही लाइनिंग बु मालेमगी लेमाइदगी मुतकिदनबा लाइनिंग असिगा सागोनरिबा खुदिंगमक मालेमगी मियाम मांगदा सक्ताक पंगमननबा एसोसिएशन असि सेमखिबनी हाइनसु कंगलेंगानबना मखाताना फोंदोखी मालेमगी लेमाइदगी सिंगपा तुरेन लाइफम तिंफम सांगा कयामा कन्ननब एक लेरबसु सनामही लाइनिंग सचरिबा फुरुपसा अखोईगी हौजिक फावदा लेंगाकी सेंगांग अमत लेत्रे हाइना लौब याय हाइरिबा वफम असि लेंगाकना यिंगसिनबिनबा आई फाउंडेशन डी असिगा मरी लेनना आई लेंगाकता हंगसरी GP Women's College te chathaduna lakliba post graduate ki course sing makhatana chathahanbiyu haina GP Women's College Teachers Forum na Manipur ki Governor, Chief Minister, Education Minister, DM University ki Vice Chancellor amadi Higher and Technical Education ki Commissioner da che thaduna pukning chengsinkre forum aduna thakiba che duda GP Women's College ta hangliba PG coursing asi makhatana chathahanduna College asi DM University ki makhada nupi khakte ki oiba college oina thambiyu haiba wafam palli hairi Handak numit karani asida Myanmar macha kaya India gi sasanaba Aadhaar card paiduna naronda Manipur changlakpa kaya security personnel singna fakibagi thaudok leiringai talak asida ngasisu More romdigi passenger puduna lakpa Manipur State Transport ki bus amadegi Myanmar macha oigani chingnaba miyoi mari More police na check post gi fagat kre Press na fangba pau amagi matung inna Faraba Myanmar machani haiba miyoi mari adudi nupi ahum amade nupa amane makoi na pairam liba Aadhaar card sing aduda more haina tharam ki hairi fagat labab makoi mari gi mathakta more police na thizin humzin bahukre amade more police ki check post fauduna lakpa gari khuding maki passenger amasung driver singsu masa masa gi saktak che yengbagi tabak jatha bahukre haina pau asana makha tarakli Ziribam district ki manung channa Ningsing Khulda Leiba Hospital da LPM capacity yankai PSA oxygen plant ama ngasi Manipur gi Chief Minister N Birena video conferencing ki kuthang da hangdokre tharam adu da Chief Medical Officer CMO E Okendro SDO S Indrajit SDPO TA Sanatomba Adakshya KH Janaki Devina saruk yakhi tharam ga mari leinana CMO E Okendro Nahai Prime Minister gi mityang makhadak ngasi India ki tongan ba mafam singda PSA oxygen plant kaya hangdokki ba adugi sarugamo oina Chief Minister N Birena ngasi Ziribam oxygen plant asi sangabani Ziribam district ta oxygen ki awat pa kaya leiramba adu ngasi dagi safaragani ngasi sangari ba oxygen plant asina minute amada liter jamnga puthok pa ngamgani haina su Okendro na makhataki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟ
70 मथक्ता सम्मे मासे मागी मनुंगी आठदी बेड अममंगा लोइना ऑक्सीजन पॉइंट अममम सम्मे अदुना तुंगदा अखोई गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना चिल्ड्रेन अखोई अंगांग गिसु यावना अखोई पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट मंगा अमगा यावना पुलपना एडल्ट की मंगा अमगा इंटेंसिव केयर यूनिट तारा संकट पदसु यामना मतेंग ओइरगनी यामना थुनसु संगलगनी अदुना अखोई की हॉस्पिटल दा कोविड पैंडेमिक नतना अतो अतोपा ऑक्सीजन दरकार लेबा अनाबसिंगदमकसु मतेंग याम ओइरनी Wildlife, Nature and Humanity Existence haiba teamda hongfu taruk suba Wildlife Wiki thoram ama ngarang Tengnopal Forest Division na sinduna Officer Siki Complex ta pangthokre thoram aduda Divisional Forest Officer Tengnopal Dr. L. Jesili Range Forest Officer Machi Marshon Anal Range Forest Officer Headquarter Tipu Ras Tourism Amadi Range Forest Officer More Engineer Birna aduba mitung sengoina saruk yaki Tengnopal District tongan school mga dikilakpa mahiroi humfurom na saruk yaki ba thoram aduda wildlife ka mari lena ba online slogan competition amasung quiz competition pangthoki loinana makok mathang taraba mahiroi singdasu panamathum yenthoki Hauzik break amatang laujari LX Sublimation Pauna Bazaar Imphal JMG Shopping Complex Fast Floor Mafam Masida mug printing, cover printing, t-shirt, keychain, photo frame, sublimation ki pot khuding mug wholesale da pangbigani. Items available are mug printing, cover printing, t-shirt, keychain, photo frame. All the mentioned items will be available at wholesale rate in LX Sublimation. LX Sublimation Pauna Bazaar Imphal JMG Shopping Complex Fast Floor Mafam Masida mug printing, cover printing, t-shirt, keychain, photo frame, sublimation ki pot khuding mug wholesale da pangbigani. Items available are mug printing, cover printing, t-shirt, keychain, photo frame. All the mentioned items will be available at wholesale rate in LX Sublimation. LX Sublimation Pauna Bazaar Imphal JMG Shopping Complex Fast Floor Mafam Masida mug printing, cover printing, t-shirt, keychain, photo frame, sublimation ki pot khuding mug wholesale da pangbigani. Items available are mug printing, cover printing, t-shirt, keychain, photo frame. All the mentioned items will be available at wholesale. Break matung taram nokchari Prime Minister Narendra Modi ki chahi humfutara mathoi subab mapok nimit palan thoram kamari leinana Bharatiya Janata Party na leibak sin batungna haukiba September 13 October 3 fawba chatharakpa Seva or Samarpan thoram kamari leinana ngasi Thoubal Municipal Council ge Ward number 3 Thoubal Awang Leikai ki akoipada plastic khondokpa amasung lamtu sengbagi thoram ama pangthokre Kuman Ningthaw amasung Kuman Leima Self-Help Group amasung Lakliba Taranitoy Suba Manipur Bidhan Sabha gi Mikhalda Thoubal Assembly Constituency dagi BJP gi mirep oinabagi thawrang tawriba Konsam Michael ga khutsam naraga thawram adu pangthokkibani Matam Kuina Moirang Ningthaw gi Thaw Puramba Konzengbam Ibohal ngasi masagi anaba amana maram oiduna leikidre Moirang Ningthaw oiramba ke Ibohal ing kumcha lising amaga chamapal marfutara mapalda Moirang Thangjing Laikonda Jenglei Lakpa Farm ing kumcha lising ani supna marida amuk Khambi Lakpa Farm ing kumcha lising ani tareta Ogjin Lakpa Farm oibadegi ing kumcha lising ani supna nipalda Moirang Ningthaw oina thawpu kibani
Gun salute pidana pangthukiba mahaki aroiba mathau mangam aduda Moirang Assembly Constituency ki MLA P Sarat Chandra Hanagi MLA M Prithviras Ibudau Thangzing ki famnaibi amaibi Penaloi sang amadi Ibudau Thangzing Seba Mandal ki thomi kayasu sarup yaki Wangzing Tenta Assembly Constituency ki manung chaneleba Kairem Bikhok Mamang Lekaida Yum Thugaire Amadi Mi Furambana Chingba Kaya Tauramle Haina Fongduk Libasi Usam Manglembo Mingchathi na buhot narakpani Haina Lamdam Adam Gimaira Paibi Kayana Fongdurukli Hiramasigamari Lainana Ngasi Kairem Bikhok Tapang Thokpa Paumi Singa Unapa Amada Livestream Sangita Kaubi Maira Paibi Amanahai Naha oina lamdam asong gi miyam gi thabak tawjige haina thorakliba usam manglem gi apokpina mi phure haina yumpam yawdabu wafam kaya sandokliba si angakba fawi constituency asida karamba wakar gi party singna akan aring sabagi haibasi miyamna khangnaraba wafamni mikhal ga mari leinana makoi masel khatna jaina ba tawraga atopa mirep amagi mingchathi na bhotnarakba haibasi apikpa wakhalon gi rajniti ni haina sangitana makhataki mafamda karigumba kharadang sengdokchari madudi ngarang Kairem Bikhok mamang lekaida kendra siga anoba mirep oina songthorakliba usam manglemna nongmai kapsinduna amang ata kaya tholi haiduna social media da thadoraktuna candidate ki mingchat thinanaba honarakpasi yamna laibak thibani naha oiriba candidate sibu kendra sigi khungang singi praja ayambana sogolaktuna Saugapirakpasida Mingchathi nanaba honarakpasi apikpa wakhalgi politics ni amadi candidate sigi mamana mi phui haiduna hairibasisu aranba wafamni haiduna miyangi mafamda sengdokjari Nakal amaramda polisi ki fangba pau amagi matung inna ngarang ayuk constituency asigi manung chanba Kairem Bikhok awang lekai digi Khetramayum ongbi Bilasini kaubi nupi amada mirep oigadaba amagi apokpina furak I amadi lekai asimakta dalayba Phizam Komdon kauba mioi amagi yumda nongmai kapsilambagi thaulok leiki hiramasigi matangda Thobal police tasu complaint tawrakpa lei haina police ki pawashina makha tarakli Agak na bapaw umafangbadagi Assam Rifle amasong Manipur Police ki apunba team amana tibohumba ki tabag chathabada Assam Rifle Loktak Battalion na KCPN ni Haibab Nupiyama ngarang Bishnupur gi Oksong Bungkunda Fabangam Kre Faraba misak adu lalhaulup asigi mi khomba amadi miyamdagi sel kaibada chenabani haire Faraba nupi adu makha taba ain gi oiba tabak lokhanaba Moirang Police sinakre haire nakalamaromda Indo-Myanmar ngamkai lana naronda pusinlak na buhat naramba narcotic potlam kaya Chandal Battalion na ngarang fagat pangamkre akak na bapaw fangbadagi Chatha kiba tibohumba ki tabak amada heroin kilogram mga dasmik ane Gamfajol kungi umangdagi fangbangamki mapu yaw daba heroin adu charak na lupa crore kun madhoiromgi oigani haire fagat laba potlam singadu Imphal Gate Narcotic Control Bureau da makha tabat-tabak lokhat na ba sinakre haire Chandal Battalion na ngarang District Administration kakutsam na duna Joint Disaster Management and Security Drill pangthokre haire loinana Churachandpur Sector Assam Rifles na Government Welfare Scheme kayagi matangda Churachandpur, Bishnupur, None amasung Farjol District Awareness Lecture pangthokre haina IZAR South na topacherol aman haire Miyam gitungi yaifena bakhanba political party de Bharatiya Janata Party BJP natana atay leite haina party asige Manipur state ki president adhikari mayum Sarda Devi na fongdokre wafam asi khangabok mandal na silaga
संगायुमफम इरिगागी कम्युनिटी हॉल पांगथोकिबा सेवा और समर्पण अभियान की थौरम अमदा ए सरदाना फोंदोखिबने थौरम अदुदा सरदा देवी नहाई इंडिया द बीजेपी लेंगाक लाक्ट्रिंगैदा पालंबा लेंगाक अमतना मियाम गी तुंगी याइफनब थबक थौरांग अमत पाइखत पिरमदे बीजेपी लेंगाक ना हौदोकलिबा जीरो बैलेंस अकाउंट PMJJY, PMSBY na chingba at singasi yaifa thawrang ngaktani asigumba thawrang amatta mamangi lengak na paikhatlamde zero balance account ki maramda munna khangsadaba miyamda BJP gi mayokta leiba party singna aranba wafam kaya haizili kanagumba na BJP na hudokpa welfare scheme sing fangdaba amadi mamutta na khangdaba singna BJP gi manak nakpa office sing da lakpiyu haina su Sarda Devi na appeal tawki COVID-19 laijat ki matangda awareness composter campaign ki thoram ama ngasi Kwakaithal Bazar da Selling Digital na mapungay patawdang lauduna pangthokre thoram aduga mari leina Selling Digital ki producer Fanjobom Lanazit nahay hauzik laijat asi farabagum miyam tinbab mafam singda Jackson bawat pagi mami tari basri afaba kudam natte laijat asi ngakthok pangam na ba ikhoy kuding magna COVID-19 ki vaccine kapthokpa amadi laingak na piba SOP ngak na chatpa hauzik sumathaw tari apun bagi pangan khagtena laijat asi tingbang ngamgani habagi pandamda awareness composter campaign asi pangthokpani haina lanajit na makhataki लेना लाइचत असे मणिपुर पुलप मसी अखोइना अफबा हाइबदु ओइद्रिबनिना अखोइ हेना सेक्शन मिनादना हाइबा लेना लाइचत असे थिंगनबगी दमका मणिपुर लेंगांगना मतम मतम की पिरक SOP सिंग असे अखोइ ngamminaba mathau tarpa aduna हाइरिबा से प्रजा सिंगी वाखलोंदा हाइरिबा लेना लाइचत असे लेत्रबगुमना फरबगुमना तोरगलिबा सिबो अखोइना मदु निंगसंग जबो ओइना हाइरिबा COVID-19 की ओबा अवेयरनेस प्रोग्राम कंपोजर के पेल से पंगथुक सेबनी National Legal Service Authority ki makhada District Legal Service Authority Chandal na sinduna Chandal amadi Ternopal District ki oina nongmagi oiba legal sensitization program ama ngarang pangthokre Understanding Free Legal Aid and Services haiba topic ta Chandal ki DC complex pangthok ki batharam aduda DLSA Chandal ki secretary Lamkolal Kipgen District Administration ge staff sing District Police PLVs panel lawyer NGO amasung Chandal gi mahiroi kayana saruk yaki resource person oina saruk yaki B Supriyana legal aid amasung service ki matangda wangang bagaloina na miyam na mataw karamna sel changdana legal servicing phangba yabagi haibagi matangda wangang ki Tha asigi marigi numidang pung nipal lom tabada Hairok Part 3 Tarangbam Lekay ge Imay Bilsingda Congress ki worker anina thangna yana bhotna kiba amadi Congress worker marina miyam da onsinduna nong may kap kiba adugi maram atuba matamda leibak miyam da sengdorak trabadi ain gi oiba thabak lawkhalagani haina Hairok Part 3 Tarangbam Lekay ge mayra paibi thokchum ongbi bimolana pangmi singa unaba amada fongdokre Paumi singa unaba aduda bimolana hai mikhal maya oirakpa asida laikaida makhal amatagi pamdaba thodok wathok sing thoktana bahaiduna laikai adugi kaithil sangda maira famduna ngakselaga leiki tanja aduda Congress worker Mina Kobi amana maira paibi Imay Bilsingda onsinduna kaithil sangadu magilam sarukni mafamadu da maira famba yaroi haina khatnaba haurakpadagi thodok adu thokibani haina mahakna haiki Loisilakpada marunpa mukahna pisari. Rimston nauna kinba oxygen plant amadi Rims ki nephrology department tat nauna tamba CRRT machinama ngasi Minority Affairs ki Union Minister of State John Barla amasung Rajya Sabha ki MP Ningtausana Jabalay Sempana sangakre.
कोविड की पॉजिटिविटी रेट अनि अहुम ओइरकपा अदवाइदा स्कूल हांगबगी चप चाबा अमा खनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना फोंदोक्रे। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा नौना साबा 500 LPM ऑक्सीजन प्लांट अमा ngasi इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना वर्चुअली संगा खिबगा लोइनना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना माइखुम हांगदोक्रे। मेरा चाउरल हौपगी थौरम इम्फाल की अहानबा मणिपुर राइफल्स की कम्प्लेक्स मनुंग लेबा हयिंग खोंगबा उपोंग युमफमदा नाट की ओइबा चटनबी कयागा लोइनना पांगथोक्रे। ngasi gi oina di Mami TV News sa sandog chaba Manipuri Prime Time Pau matanga sa daloy jare biging tabiri basing ba mukahana khurumjari।